Sasa juu ya ma projet ya développement tulilomba nayo. Tulisinya kama contrat na Nations Unies Bukavu. Na ile ma contrat na lomba par exemple na Banque Mondiale aussi kutia mapave kunini muliona tulishaanza Bukavu no? Mais sasa ile ma projet tulienda kuambia kule hivi hatuwezi fanyia kule tuzitransfere deja hapa. Sawa? Na ndio maana vraiment tutapiganisha de sorte que tutatumika mu rythme. Tutaikala na aba ba mabalabala aba, tutaikala nabo fara comme on dit, hein. Tuambiane verite sasa. Koma hii balabala inza kawia hii miaka yote, nini probleme iko wapi? Koma ile ya kutoka Gatumba mpaka hapa ku rond-point inakawia ni nini? Qu'est-ce qui est derrière ça? Na hivi tuko en contact na mkubwa wa nchi, ni bitu tutakuwa naza kwenye mko bloqué kama hakuna frana nini, tunaita president directement, tunamwambia bana tuko mwa hii situation, capitale ya province en attendant ni hapa, il faut ma projet naendeka mbio. Donc voilà bibil tubibaka kule aussi na tutafatilia. Sasa tulilomba aussi province nayo itapiganisha malgré ma difficulté juu ya kufanya hata projet moya la mbili ya impact rapide. Kwa kutuma message kwa population yetu hapa Uvira, projet impact rapide, tutaikala na ba député élu ya Uvira d'ici kesho. Tuangalie kitu gani ya urgent yenye tunaweza fanya. Tusikia kuko soko yenye iko na jinoae, soko ya Bazairwa, c'est ça? Soko Zairwa. Voilà. Donc tusikia kama ile ndio bakubwa ba député wetu watachagula na population, tutaangalia kitu tunaweza fa mbio projet moya wala mbili. Hii rivière nao Luanga niliprometraka ile mpaka hivi yafanyika. Tutaangalia ile madevi batupatiaka, même si tutaanza petit à petit, il faut tunaanza quelque chose. Nani juu ya suivi sasa oui, kuko ingine dossier tubebaka kwenda kutafuta lare. Tulienda tafuta lare kule. Mais mutaenda na njala hapa sikukiwa nazo. Ilikuwa hivi depuis novembre. Jean-Jacques, depuis novembre, atuyapataka retrocession. Ile franga banarudisha, munalipa matax, Kinshasa mapasa kuturudishia 40% lelar. Sasa ile lare tulipiganisha hayafika. Mais mimi nasikia Mungu akibariki inaweza toka hii semaine na mtajua. C'est-à-dire tutangalia batu yetu ya kazi, ba administrateur du territoire, bebiko Bukavu, batu ya kazi na wengine bebiko huku na bebiko ma territoire. Na wapate hata quelque chose kilo kwa inaweza saidia famille. Tellement magumu ilishapita et on en est vraiment conscient. Bali tuambia kama inaweza toka d'ici quelques jours. Sasa juu ya nani ya projet tutaikala na bandugu wetu batira kesho. Tutaikala na basoda bakuba basoda tusikie bien situation yabo. Parce que l'enjeu ilikuwa problème. Ba biloko basoda kwa sababu ile ya basoda usigusi ya nikine tu hapana. Mimi niko representant wa Tshisekedi hapa, tunapasha kusa kubiti yote. Hayo vile. Tutaikala na basoda bandugu wetu angalie tunaweza basaidia kunini kwa kufaire avancer ma agenda zimwazimo. Kwa kufaire avancer armée tu kuwe bien, il a les bien, il dame bien. Na ndio na bapate équipement bien.